Lijep pozdrav svima koji prate moje pustolovine i avanture u Kaftrio periodu, odnosno nakon početka vezivanja. Nismo se sada čuli nešto više od mjesec dana, pa evo, javljam se da dam svoj update kao što je i dogovoreno, tako da krenemo. Ja sam si zapisao neke stvari jer jednostavno ima tu nekih situacija koje su nove, pa da ne zaboravim. Uglavnom krećemo od gore prema dolje. Sinusi. Situacija sa sinusima je nešto bolja nego na početku. Više nisu konstantno zaštopani, tu i tamo zabole, ali puno rijeđe nego prije. Kako su mi sinusi prohodniji, tako mi se, pa ajmo reći, produbio glas, zato jer više ne pričam toliko na nos ko prije, valjda. Krenemo dalje sa grlom. S grlom imam najviše problema, praktički to unazad kojih 2,5 tjedna, možda čak i 3, ne sjećam se točno kada je počelo. Uglavnom, prvo sam mislio da sam si prehladio grlo, no međutim, kako je to trajalo pa više od par dana, pa do kojih 10 dana i tako dalje, i dalje traje, da se razumijemo. Išao sam gledati nus pojave od lijekova i ispalo da Kaledeko ima jednu od njegovih nuspojava kao grlobolja i prehlada. Ne znam kako točno se to treba manifestirati, osim, ajmo reći, klasične prehlade i grlobolje, no međutim to je mene obuhvatilo. Do te mjere grlo me boli da, doduše ne sad, ali u ovom periodu me boljelo toliko da jedva sam gutao. Peklo, znao sam se probuditi usred noći, koliko je to peklo i tjeralo na kašalj. Puno sekreta ima u grlu, pogotovo ujutro. Nemam nešto previše za iskašati, ali u grlu se konstantno sekret stvara. Zašto? Evo, iskreno ne znam. Tako da možda i je povezano sa svim tim nuspojavama lijekova, možda nije. Nikad ne možemo znati. Međutim, situacija je takva da praktički skoro 3 tjedna me grlo boli. Na svu sreću sada je manje nego na početku, ali i dalje boli. Tako da, ne znam, vidjet ćemo što dalje s tim. Sljedeće, pluća. Kao što sam napomenuo, ne djeluje ko da imam sekreta na uho. Znači, bio sam na kontroli i doktorica rekla da nemam ništa sekreta. No, međutim, kao što sam napomenuo, to grlo dok me muči, imam poprilično puno za iskašat. Na početku, dok je sve to počelo, bilo je žuto-zeleno, tipa ko da je neki infekt u priči. No, međutim, sada je sve više, kako vrijeme prolazi, je to prozirno. Čudi me jer kolege koji su krenuli također sa Kaftrom i Kaledekom nemaju apsolutno ništa za iskašati, a ja praktički, pogotovo ujutro, imam pa dosta toga da, ajmo reći, da bi mogao tačke uzeti, odvesti to koliko ga ima sekreta. Ne znam koliko to će trajati, da li je to povezano sa konkretno nekom upalom ili ne da bože infekcijom. Dao sam nalaz iskašlja pa ćemo vidjeti. Uglavnom sad je taj sekret prozirni. Dok se slušaju pluća nema ništa, nikakvog šuma niti ništa, no međutim ja imam za iskašati. Ali ne ono tipa cijeli dan, nego pogotovo ujutro i tu i tamo kroz dan dok imam za iskašati, iskašljam. Imamo dalje, znači FEV u ovih mjesec dana najmanja vrijednost je bila, mislim da 81, tu negdje 83 do 85, no međutim to je na kućnom spirometru. Rečeno mi je da sam na kontroli uspio puhati 90, mislim da 2 ili 5, evo nisam siguran, ali iznad 90 je svakako, što je poprilično nevjerojatno, jer ne znam kad sam zadnji put imao 95, doktorica je rekla da sam imao, ali ne znam, ne sjećam se, tako da ne pratim te rezultate praktički do početka Kaftrija. Nakon što sam počeo s Kaftrijom, onda redovito pratim sve to, da znam na čem sam. Ali uglavnom bitno je to da FEV ne pada, znači ne pada ispod 80, ne oscilira tipa koji prije, da su vrijednosti znale pasti
20%, 10%, ono, ne znam, bilo kako. Radio sam FEV dok me to grlo počelo, FEV, spirometriju, dok me grlo to počelo mučiti i onda mi bio 81. A imao sam osjećaj kod da uopće nisam mogao puhnuti, tako da dok to prođe, onda dok puhne, mislim da će biti puno više nego što je to. Pa, ajmo dalje što se toga tiče. Probavlja, samo malo. Probava je sljedeća na repertoaru. Znači, probava, praktički od početka terapije muku mučim s probavom. Vi koji me pratite to znate. Ja bih rekao da je dalje problematična, jer sam do sad praktički jednom dnevno uzimao kreon od 25.000 jedinica i to mi je bilo previše, doslovno puno previše, jer jednostavno imao sam problema sa stolicom. Probao sam bez kreona, no međutim kod da mi fali taj neki, ajmo reći, prolazni period, ne znam kako bi se izrazio, između kreona i ne kreona. Jer ako sam uzimao kreon, sam imao problema sa tvrdom stolicom, ako nisam uzimao kreon, sam imao problema s mekanom stolicom. Doduše, i to ne onako stolica masno ko prije, nego, ajmo reći, poslije svakog većeg obroka sam išao na WC, ali osjetio se da nešto nije najbolje, tako da sam uzeo kreon od 10.000 i za sad mi je to ok. Kažem za sad, zato jer opet nekad imam osjećaj kod da ga uopće ne uzmem, makar sam ga uzeo, a nekad kod nam je previše. Tako da iskreno nikako na zelenu granu sa tim. Tako da dogovorim na sljedećoj kontroli koja će biti, ne znam, prije ljeta, oko ljeta, da ćemo analizirati enzime u stolici pa da vidimo što i kako dalje, odnosno kako je to konkretna situacija sa svim tim. Evo, ja se nadam da ćemo onda imati neke konkretnije rezultate, jer ovako je sada ono bezvezno nagađanje koje tak, ničemu ne služi, samo da bi si glavu razbijali. Također što se tiče probave, imamo jetrutu. Sada radim kontrolu jedanput mjesečno. Krajem prvog mjeseca sam napravio kontrolu, jetrni enzimi su bili blago povišeni, što je rečeno da nije ništa strašno i da se naravno nastavlja dalje s terapijom, te da za mjesec dana se radi novi test, tako da to ću napraviti praktički za koji 2 tjedna, onda će biti taj period od mjesec dana. I onda ćemo vidjeti, ti enzimi praktički i jedan put su normalni, drugi puta su povišeni, onda opet se vraćaju na normalu i tako dalje. Lila, kako bi se reklo. Doduše, ne znam dalje što očekivati, jer svaki mjesec drugačije, pa tako, vidjet ćemo, to je najsigurnije za reći. Ok, to su neke, ajmo reći, te promjene koje sam zapisao, koje sam primijetio, tako da mislim da bi to bilo današnje epizode. Tako da ukratko, stanje je dobro, neću reći dobro, nego stanje je super ako izuzmemo ovo probleme sa probavom, iz razloga jer evo, mogu vježbati, mogu fizički se opteretiti poprilično puno i da uopće ne osjetim da praktički sam ikad imao problema sa disanjem ili s čim već. Iz razloga jer jedan dan sam vježbao i ok, čovjek se uspuše i sve to. I onda praktički dok sam ja sve to odradio sam shvatio koliko više problema nemam. Jer možda je to onak sad nekome na prvu nevjerojatno, ali praktički prije dok sam se malo uspuhao, odnosno ja dok sam se malo uspuhao, odmah me i počelo i gušiti i kašalj tjerati, odnosno taj kašalj me gušio. Međutim sada, evo, vježbao sam kojih 50 minuta bez prestanka, bez ičega, sve me boli, doslovno svi mišići na rukama, na leđima, kompletno me bole, ali jednostavno uopće nisam imao dojam
niti osjećaj da sam ikad imao problema sa disanjem. Jer jednostavno nebo i zemlja razlika, praktički tek nakon, ne znam, drugi dan je meni kroz glavu prošlo onako, pa to nikad nisam prije mogao. Prije ako bi nešto radio 5 minuta, 10 minuta, a da je onak baš konstantno fizički zahtjevno, pa trebalo bi mi pol sata da dođem k sebi nakon toga da uhvatim zrak i sve to, da me kaša prestane gušiti. A sada, evo, i dalje ne vjerujem, praktički odradio sam sve to i dalje ne vjerujem. Sam sebi se čudim, ali eto, očito terapija djeluje i to je nezamislivo, stvarno jedna stvarno velika promjena u načinu života naspram prije. Praktički dok 30 godina živiš s nečim i znaš svoje ograničenja, dobiš nešto što ti praktički promijeni život i više ta ograničenja nemaš. Tako da, super, ja ću truditi se tu i tamo opet nešto vježbati da ne budem tromi. I da budem naravno spreman za ljeto. Još jedna stvar, sad sam se sjetio dok sam spomenuo ljeto. Ja se nisam udebljao, čak sam izgubio 1 kilu od praktički početka kaftrija, što me izuzetno iznenadilo, jer naravno svi se skoro debljaju kad krenu sa terapijom iz razloga jer probava napokon profunkcionira i sve to, ali taj dio je očito bio i kod mene prije dobar, tako da sad po tom pitanju na svu sreću nema nikakvih promjena, jer samo bi mi još hvala da se udebljam i da sam tako ljen, ne, tako da sva sreća da taj dio me zaobišao. Ali eto, tako je kako je, ne možemo na to utjecati, ja sam sretan i zadovoljan i praktički živim novi život bez ikakvih ograničenja. Eto, sada stvarno toliko od mene i čujemo se za mjesec dana. Hvala vam na slušanju i čujemo se. Pozdrav!